Ata mignonet hag a neve, c'est une ivar balibreiz hag ur blijadur e ad kavout ar ranor bebzul, ha ne ket elomel a lavaro ar control. Salut du rol, a ne lavarin ket ar control, evel just a gouspenze goulvena, e krogom gant un takan neve, mon areom da jijolai pleuermel hag iz rovardrouil. Dre sevel Jocelyne Irio, la ket emezem gav dirag ar rastel gant Yves-Marie Derbré Salin, Tinzorour Rouedat Diwan, gwele de voix assemblez e kendal ar gevredigez d'Azioren, daoust da rudenou ar ran. Mon arinme e kreiz quad breselien dad kavoudeur go a vicher a Kaner Varamachat, Simon Pelker et ono a Kinigareodion du ganawen assemblez gant e gomper gips le du. Kinigede vod ur film, ur film ber, Alwena, BC Venet gant Gilvik le Cam, me gav din e poent dion mont da bourmen bremañ assemblez var balibreiz. Salut dit Yves-Marie, penons mon con. Salut Goulvena, mon ara. Mon aramat. Ya, matre. Laket emezem gav dit dirag Castel Jocelyne a he an avezou da rezentamik a Castelze. Ya, tromeus a bourmen amant vechon amzer, dirag Castel Brau a zo amant e Jocelyne. Ya. Sais-tu Castel Piou? Castel Tigez a Rohan. Ah, sais-tu. Hag a zesach kalzik touristet moarvad. Ya, evel just, zavadur an aveze deo amant ervro Ya, hag sais-tu. evit Cumun Jocelyne. Ya, Sais-tu. ça T'es prêtera. au chom nepel deus amant, hein, zennier. Ya, mais on o chom ervro, ya. Ya. Non ket avele da c'hannou devit komz divarben a Castel Yves-Marie, mais dedans da gomz divarben diwan pegeroute tinzorer a rouedat penons ou denem gavet gant ar garkse. Ben a fin goude bez a gred va studio e diwan e moar c'hoant ben a ken a c'hell da gemer pers e buez ar gevredigez a setu an bet er c'huzumera quasiment dek vlas so bremañ Ya. hag nebeut blavechou zo deus kiniget din ben a fin mon er bureo hag tamm kemer kirigechou hag kemer pers ben a fin e buez ar gevredigez hag setu an anem gavet tinzorer. Tinzorer. A hem an mohen rola an abaden e kreiz mis gwen golo, Ya. hag ebe lennet er c'hazetenou e vank 50 000 € gant diwan evit kloza gant budget daouvil pe var nugen. Ya, An drazenier. ya, da lavaredeo gant a kresk ar prichou er blavechou paset e o kresket an dispignou ar GoPro agal, a Ya. pezo reiz hag a pezo matre, nemen ket kresket a live ar gounidou. Ya. Setu pa peus à peu près an anter deus ar gounidou a zo yal c'hajou foran var ar budget da 4 millions €, pa gresk ar prichou deus dek dregan, man e gresket ar gounidou deus 300 000 €, e peus un toul. A penons e verer an draze. Aze ben a fin a pezo neus gret a zo klas dija gwelet skler var stad an trao, Ya. a goude gure mon e da rempret gant a ben a fin a re a ro a c'handeom hag ez eus meur a ini, pe viche profourien, ar skolioù ie a zegas loden eus an arc'hant da rouedat, hag ie ar strolegechou lechel hag ar stad o 2 eur perz e arc'hantaoui a rouedat. Ya setu kanadet zo o deus kemeret an traoui kargantamik. Ya, ket laouet an eus ar ganadet, peogwir ouspenn ar guden arc'hant e veler mat ez eus ur sujet de liammet kentor ouz a mon endroleg ar gevredigez hag ouz statut ben a fin Ya. ar c'helen drezou bidigez, ar c'helen kevredigezell agal, setu ez eus traoù da velet gant ar strolegechou lechel amant e breiz, medier ur sujet donor ben a fin var statut ar rouedat a statut ar c'helen e brezonek. Forz penons ez a ed istor diwan ez eus bet kudenou arc'hant da welar. Ya, kudenou arc'hant pe kudenou al hag a ben a fin a zo rig ar memestra da lavaredeo emañ diwan zo en dra un tamik dreistor dinal, un Ya, tamik setu, disinvel, setu. hag na glotket gant a frammou a evel memain, a setu o red ben a fin labourat tamm evit kavout diskoulmou bep tro pa vez un diester, met ar pez a viche red eo kavout un diskoulm padus, kavout ben a fin ur seur statut evit diwan, hag evit ar c'helen e riezou a zo er stadral, evit ar riezou drezou bidigez. Mais daoust da ze e kendal c'hant traoù da vont, an Ya. drae zo splan a baoe anterkanloa. Ya, ya, rak tresouzo Setu rak a viskoaz. tresuzo. Penons ur skolaj zo ken a zo en ent en il a gwilun, setu ke la waden Mathieu Herry. Gant sina dur ur gevrat, zeus begret ur bazen ouspenn varzu digora dur ur skolaj diwan e beuzid ar c'hoajou nepel diouz roazan an inig kenta e departament Nila Gwilen.
actrice gortoz da baouer penat evit kloka da roue da skolioù dre zoubidigez hag arrong fe be a arpet gant ar c'huzul departement. An departement a zo bet neus laret int a zo menet evit digeri, enfin evit chikour ur skolaj diwan en il a gwilen. Gant ar savadur on eus kavet errio, ret ediomp mont warok. Ar ben labour zo c'hoaz evit mont warok hag spi zo. A rouedat diwan avad arrong tala ouz diesterio arc'hant braz. Un toul 100 000 € arrong fe bea budget daouvil tri var nugen pa vo klozet a neza ket gwelloc'h evit ar bloaz o kregi. An dalc'h, kreski ara kalz buannoc'h ar c'houstou eget an arc'h an resevet da skouer digant ar strolegechou. Lans ar neue ar skolioù diwan ur galv da roerien prevez a d'ar strolegechou lec'hel. Eben tol skoazel ouzpen er elfe ar rouedat dre vraz, skolioù zo, a muur c'hoaz ar skolachou a liseoù en em gavout en arvar braz er michou da zon, pev ar milbugel a krenard avait skoliate der skolioù kevredigezel e brezhonek. Neus e gweledon eus emañ war an en mad me mestra skolach diwan ila gwilun hag e kendalc'h diwan da zioren daouz da beptra. Ya, evel just rak tresou an eus rak penaos kalz tud a zo c'hoaz da stuma, ben ar fin e breiz ur bern bugale ne oezon ket brezonek, setu e oret kendechel da zioren da gaout rak tresou, pe viche skolachou, pe skolioù. Hag ar blamant ez eus bet traoufetis. Ya, traoufetis, c'houz va nevez evit skolach diwan jakezrioù e Kemper. Setu. Hag ye digoradur an enten vicherel kenta e brezonek, ar pez a zo ar pestra, da la radio mont varzu an ol, pe viche pez force peseur de live stumadur, redeo kendechel da zigeri entenou nevez evit marchello stumatud a treuskas ariez d'ar beau blanc sabez, force peseur de live, force peseur de micher ave fait. Hag ez eus skolioù en antie. Ya, rak tresou an eus en bon e orvez hag e landreger, hag om digor ben a fin ma zeus ezon mou, menochou evit rak tresou nevez. Neus e youl an dut a zo a he, youl ar gerent, ur youl politikel avant marteze. Ya, gure zeus nem gleo etre ar stad hag ar an vroz o sinet evit gant ar pal ben ar fin mont varaoug, men gwelet ar ez eus ur bern skoilioù me mestra vid mont varaoug, hag evang ya lusk politikel krin evit ben ar fin mont da eul ben ar fin ar menochou pe ar promesaou. Marteze, c'hellom lavar ur ger divar ben ror diwan. Ya, gure ur fram neket anavezet tre, ror diwan ben a fin a zo gret evit degemer legadou an dud. Ur gevredigez na c'hellket degemer legadou an dud, met de ror diwan a vez a vez gret e galeg un fond de dotation a c'hell degemer seurt profou hag a zo ye un doare da jikour diwan gant somadou a c'hell bez a braz ye, hag met a vez ar pal a zo gant ror diwan mont varzu an dioren. Chikour an dioren, eke chikour mon endropem dez ar gevredigez. Neus e irio e rez me mestra ur galv d'ar brofourien. Ya, gant an enkaden an eus, ya, gervel a reomie ar brofourien, a zo bet a viskoaz gant diwan, hag ye a re karoyez, rak ezon mon eus an ol, ben a fin evit kendechel da lakat diwan da drei. E daouvil un varnugen e oa bet laket stlerigen me mestra var yezou bihan gant a lezen molak. Petra zo chinchet da baoe. Dedon ma ben me mestra tamm ma tamm da gaout ar forfet skol digouan kumunioù zo, lod a zo c'hoaz an tammig o c'hoz molad, met mon a reom varaoug tamm ma tamm, neus eo an draze oa an dravad evit gelet kaout ar c'hant padus vid ar skolioù, hag gelet lakad kevrajou ir dermen, an eket evel ma oa gwechal distabil. Goude, eve just ez eus bet tout an enkaden en dro d'ar vondreiz, hag an draze a jom me mestra ur skoil hag breskik e war poense c'hoaz. Chikoure neus an traoù me mestra en ur mod. Ya, ben a fin eo soluteur an traoù. Gwechal e oa gant ar c'hevrajou skoazelet, da la vradio ben a fin gouni da c'hant, dre, ar skoazel, a oa vid ar c'hevrajou, bremañ eo skler an traoù, an ar c'hant a zeu digant ar c'humunioù, hag a zo mat ben a fin evit sevel traoù padus var ir dermen evit man an ol. Ar vugale, ar skolerien, ar gelenerien, an asemet fin an ol. Neus ez eus pid a gaout. Ya, red e kendechel, ben a fin don a reom a ben dre force labourad hag ben a fin en em gorna vechtou. Ya, hag ez eus pig an a re yaouank pe gere mis c'hwevrer tremenet e oa bet un toulad liseidi betek ar vodadenn vroadel e Paris evit lakad o mouez dad levet hag e oa bet Mathieu e rid o eul. Mais voilà, dans les cheveux. Tammou scotch da beg a var o c'hinou. Un intercamp lycéad benag deus breiz, eus kadi, Elzas, Korsika pe c'hoazo Kitania, a oa der e Paris o vanifesti nepel diouz ministrerez an deskadur estad. Donc
pas moins de disquel dans le dud, et mouguet gant al lezenous hal, da gojal om yezou, a da ve en fier de zom yezou. On eus ket droit dire c'hoaz tremen om diplomou e brezonek ou skoude, on eus disket tout dom skola durez e brezonek, hag a ouspenze, ne ket la ket da officiel, la ket da isiez vel ma vegelare de galek un patois. Abek pennar VHZ beteg ar gerben a oa un emgav vodad en vroadel etre c'hwer lycéad a lycéadez hag ar ganadet e ezel deus ar strollad labour var yezou a sevenadurioù France. Gelet en eus pepini displeg a penanz e veve liam gant ar yez var ar pemdez a reiz kwerioù fetis deus ar skolioù zo bet var oen. L'arrêt meus e oa ket trawalra kelenerien e brezonek. Neuze poezus e oa. L'arrêt meus an diez amentou on bet e barz on bué skol a tutze. Dire il faut gwelet petra c'hoar vez d'astagin ez eus disorou deus ar vodadegze marteze nevoket, mais michan se vo disorou poezus trao a chincho evit esat ar fet komz brezonek skol. En c'hortoz rentakon o c'hamaladet a lycée ideal o deus geledeskem var o yezou dre ar gomz a dre ar c'han. Manefaziant ket Yves-Marie e oas betiet da bariz gant al lycée dize. Ya, bet e oan vid ambroug anezo ben a fin beteg ar vodaden vroadel hag chikour anezo da aouzan tammig an devez ya. Deustagañ e oa bet gounezet un dra bennak an devez-se. Ne oa ket ar pal gounid un dra rik d'an deise, met da bouez e oa ben a fin lakad ar reiaouank da gomz gant ar ganadet. Rag ar ganadet ne ouezont ket petra eo diwan hag ar roueda joual, hag aze ben a fin kaout un testeni deus an diabars, gwele tud yaouank a zo bet o teski ar yez, komz deus o skiant prenet a oa ar pal hag e oa bouez ben a fin reiñ da vele d'an draze. E gwir, quoi, ben ober al liam gant ar virionez a ne ket epken tabutou teorikel. Ha klevet din bet? Plijus e oa peger e oa kalzik tud zo deut memestrak. Enfin, ne oam ket dreret o chanjal gwelet kemen a ganadet pe a zenedourien. Setu an dud se zo deut da gila ou goudeze evel just e wezer e o var an ir dermen e c'hoar vez an traoù. Ya, setu. Ne ket diustudak e vo diskoul men an traoù. Ha gwelet ebe de oa neuze euskariz, korsiz, neus ket e gwirionez kalz de gwechou e gise vid en em gavout, evit eskem assemblez. Ur fram a zo vid ar rouedajou drezou bidigez a vez eskolim, ur gevredigez a vod ar c'hwec'henten drezou bidigez a zo er stadral. Ya. A gwire klaskom labourad assemblez,eve just ne c'helom ket var a pemdez, met traoù an eus da eskem, men o chou kudenou skiant prenet, hag ben ar fin pegeremant gant ar memez pal, ar memez labour, Ya, setu. hag om kreñvor assemblez o labourad a ne ket pepini deus edu. Tu ve fe sonjal en ur gila waranout e vevez kandregant deus da amzer evit diwan, met tamm ebet, pegeret eus ur vicher ie, Ya, ijinour var an endro ya, zenie. an drazeo, ya. Petra ar vicher ze. Ben a fin labourad a ran evit dornad labourad egou, par ta chaîne en endro, evit merandour, al lastez, yarchusad an dour, ar reole nadurioù ie a zel ouz an endro, e liam vid bet a greanterez hag a labourad egou. Ha petra dalvez ez fetis, petra rez bemde. Traouleseur da zo d'ober, fin ar c'helbeza raktresou pleustreg evit klask implij nebetor azour, pe gwelad an doare da vera lastez, bez eus loden velestradurel, ie gant a prefetioù, pe ar reole nadurioù a live ar stad a Ginch. Tout an traouse, labourad gant ar skipalioù, gant ar renerien a labourad egou, vid klask mont varaouk, hag ben a fin eviche nebetor a levezon negativel var an endro gant a ol labourad egou. Kaset e vezez var an dachen ie? Ya labourad a ran evit var meur a ler, hag an eus ben a fin traoù pleustreg d'ober. A bet fur traoù ur vicher entanustre eo. Neus e var an dachen evit da vicher, var an dachen evit diwan, teve ato var an inchou ben a fin. Pas a taou, me kalzik me mestra hag normod ur vuez stourm, ur stourm vid klas gwelad an traoù aden ouz an endro hag ie tout ar pez aden ouz ar brezhoneg daou bal me gav din a zo a bouez bet a irio hag labourzo var an daou da chen. Setu, va kalant vras dit neus e Yves-Marie a ken ur vechal. Merci gant vras. Pujazur, ad kavet e vo dustu telo bremañ gant e gouviat. Ah, setume e konkoret e kreiz quad brésilien. Hag kevet emeus Simon Pelker. Penaos m'an kont, Simon? Made, ya. Ba ya. Lardin ta e pler mom resis amañ. Amañ ba no lec'h vet le hangar a gar. Ya. Hag a zo lec'h a stroll, nizo vandenat kamaradet Ya. n'un choazet
nem stalia assembles de nom chico neig gant ar real. Ja. A peta vegre la mannen. O hovel zo dija, me vini. Ja. A gouze ve o Natalier vi o sit a Chugevalo. Ja. Bezo o ler vi ober bir. O Natalia vi ficha an otoio a zo. Ja. Ie. A kafe ie. Kafe ie, ya o mignon diom a gras kafe, quoi. Du plus jadur force pas gamin, on va concourir. Et tout ar pez zo em, vi bev mat, bravo, ya. Mais lardin ta nout ket deus ar vro, te. Mais non ket deus ar vro, mais zo deus kast, tre kastelin a de arnenez. Penaos ta oulem gavet amañ. Blam de me studi, me studiet archéologiez, un tammig ba kemper a gouze oa daou dimon de roazon, a goude me studi, meus gret o formation de zone de ver a Maricha, a gouze meus klasket o lervi nomstalia, a benafin moa o bern kamarad et bar vro, hag oen plijet gant a ler amañ, moa bet okazion d'ober furchadegou archéolegal bar vro hag oa ie o association war ar c'hovel hag oa dynamik tre d'ar poenze gant archéologourien marichal da tout hag oa o nerger tro-dro d'an nouarn Plijus ar vro, quoi. Ah ya, sûr, sûr, ya. Petra neus dedede d'ar c'hanout davon d'ober studio archéologo ari. Te zo saut gant an istor sur war. Saut gant an istor a taou on bet plijet gant an teknik ou koz, quoi. Penaos vie gret o bep sort trao gant ar pez vie kavet bon nature. Tu Simon, a rog golet ar c'hanout de la bourrad an nouarn ba hovel, ou devon da genik diom ur gant aouen semblez gant gyps lodu, hag a zo barz ar c'hovel just war talrin. C'est une euse Simon Pelker a gyps ledu gant ur gant aouen an vet an tad moar koz.
Agemon vraiment ba Hovel l'air m'avait dit au labourade Simon. Oui. À deux des bras gonna gant gyps. Ah, merci, Ja, bravo. gant a wen an ve là puis avait éconné da gant a wen se gant a croirezet gwadek. Oui, sûr. Pelos peus desket kana gant gyps non. Même comment c'est de zeski kana de vad gant Ronan Gebles. Ja. Hag zo hanner brud en mad, Ja, ba lonet fall de square, Ja. a Bet rian o- zo... Dastum. Ja, président d'Arstumé. Ja. A rian ra kentelioù kan e Saint-Péran. Ja. Nebel deus amañ o harder gant auto. A neue boue mir deklar mate e han de zeski kan a ganta. Ja. A gyps neus grede. A neue même commence de gant a Sambes. Ba festunoz ar vro neuze vek gole da hana. Ie, sûr. Ja, un tammig partout be Breiz. Ja. Hervez lec'h Just, quoi. pedet, quoi. Ah, gyps deus zo ton deus boar parzei. Et deus ar porze. Ruzo aloubi Ya breselien. arvro, sûr. Hag damzo je peux desket kana ye gant leuz repars. Ie, ar peu oan o commence al ga me studi, me oa ba kemper. A ma commencé de zeski brezoneg ba lycée roug. A moa c'hoant de zeski mur, ne meus klarsket kentelioù brezoneg. A ba kemper, pen kentar a bloavechou daouvil, oa e gevredigez loez repars, oa al leur neve. A gare kentelioù brezoneg. A meus bet a chans Ba ya. de zeski brezoneg gant loez. A c'hoant, ma peus c'hoant, a re parti de ze pedagogiez, quoi. Pep kentel vie kanet, quoi, de zigenta. Traouigou rimodelo de zigenta. A gouze ar gavoten, neue meus komanset de zeski kan a galoeiz. Hag an gyps peus ur stroladal ye an vet Breiz Napoli. Ie. Petai ur strolat se. A stroladze zo un dra o meskach ma peus c'hoant etre musique italia ar zu. A musique Breiz, quoi. Gant o c'haneur a soneur deus Napoli, deus Naples. Plus just neuze. Ya, ben plujar, ya. Mais ne kedez pi an dud zo chom pel deus amb. Ya, an ahene, ne ket kenese nomvro da vi ober sonaregu, da we, ya, kaout an tammig amzer vi ober broiat. Da oe ober war droar planning, quoi. Et, Mais bezon da diskozil, vraiment, Simon, un diel deus 1930 a treugen, an vet dir attendre, c'est une neuze bouest an diel. Weni labouradi, pravas of a ton. 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 Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Weni labouradi, pravas of a ton. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Pas le monde que la retaille, mais ivre et galant. Spray to changer ma fin de monnaie de rouvant. Pas le monde que la retaille, ouais, ivre et galant. Galante de Chamourus, ouais, fidèle et promesse. 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 Aïon, il s'est Jesus, que t'habites lyonnaise. Galante de Chamourus, ouais, fidèle et promesse. Aïon, il s'est Jesus, que t'habites lyonnaise. 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 Si on monte tous les longines de couvent passager. Aïon, il s'est Jesus, que t'habites lyonnaise. Si on monte tous les longines de couvent passager. Bonjour supérieuresse, lyonnaise, le couvent. 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 Ta biologie régna, lyonnaise, au vent. Bonjour supérieuresse, lyonnaise, le couvent. Ta biologie régna, lyonnaise, au vent. Dir attend goch ar sonen hag ur barzaz Breiz. Dir attend hag ur bujet de mur bocha. Neuze amañ zo rouel, rouel bro em bont. Ime ne oe groet ur bocha der. A neuze ne bech jet dir attend goch ar rouel a goch ar sonen. Sais-tu Simon, à moi être menescal zamzer da la bourrade en Nouarn, kasset peus gant de bourrili, kuntili, begret gant technikou mod koz.
Tu display din tapet, gant petak krog espesor d'anve, evit don a ben de berandra bese. Ne vi, bon, keme vi certaines contili a Gustillo, Ya. et rand gant an technikou koz noe d'ober an ouarn, a ne ve kimeret de zigenta un tom kaiourn, Ya. na he teus de ar vro. hein, ya, sur, a moment ba nor vro Pempom. metalori, Ya. essier. A neue a chaiourn ve laket ba nor fornel, Ya. gant glav, Ya. hag ur soufflez bras. A neue ve teuzet ar men, hag e ve neue krouet on dra ve chetet, hag a zo men teuzet kohouarn ve gren deus an drahe, hag ar pez hag eme an gouze a zo un tom houarn kri mose, ve Ya. tenet deus ar vorn, hag an tom houarn kri ve tomet barz ar hovel ar skoet gant horzou d'ober o varen houarn. A gouze gant a varen houarn-se eus moain forja ur gontel de skouer ar gontelman zo be gred mosse. Ya. Hag kemera re skouerioù deus oustilioù koz a zo beat kavet ba furchadegou a skouer? Ye, sur, men ur an kemeze ben fin, quoi. Heulia, traoù koz be kavet ba furchadegou. Des skouer an oustilioù a zo aze zo deus ar grenamzer, dre braz? Alors, on darn vrasa de outo zo deus ar grenamzer, Ya. met de skouer hemso deus amzer ar romanet, Ya. hag ar bouhal zo deus ar zeitek vet kanvet. Ya. Hag da la rede, da vicher a zo gwerzagno war l'air? Ye, sur. Tu zo ober zo kelkou pelgomz dit? Un anti, ya, Ya. comme un anti Hag evek oustilioù koz. a mahat ve kavet oustilioù begret gant bar mirdi, sur va. Ya, sur, de square emaon o forge trao vid mirdi la tapisserie de Bayeux. Ya. A mirdiou surtse ran aliz trao. Hag a deus taga ere stajou pe abadenou vid diskouez penaos ve forjen. Ya, stajou ne ran ket met animation nou kalez, quoi, pas d'an an. On bet vi mont de ziskouez d'un dud, un technikou koz deus a vari charlet, a pelam an technikou koz d'ober an nou an mosse. Se zo labour start, hein, sur va. Pe de eurvez zo evit ober an draive. Vi an drahe o mate tri pe per an dravelze. Devez. Non, eurio. Bon, bah merci braz, hein, plus à dire, mais on vient ket tamm ebet ar vicherze. Narit kibilou, tu dou, ad kevet evo Simon Pelker, à Gips le Du, et fin en abalen, a vraiment, mon bon ober en pez mellam, koste Brest, à drugare d'or finber, be sevenet gant, Gilvik, le cam, en vet Alwena. Arrez kebil, hein. Pas vos marro à stade, au revoir, en gros. Et bah, Kenavo. Merci bien. Bah, c'est klevet n'entra, quoi. Nekid en bladen ambiance. Enfin, nekid... De dout ben fin. O labouret on n'am gadarim batian auteur de ziva.
Digarriak korum. Non, ja. Red an rever am neuze war piano, war l'air tena evit le skelar fin drai. Ja, ben, grand mossé. Ok. I'm the queen of the world! Woo! No merecía un poco mayor. Pues, no sé, estrelló tu avión, así veo. Rastik bien noté. Pero te quiero igual. Me prometiste algo. ¿Lo olvidaste? Rededine. Pues claro, sigue jugando. Renke neuze? Roez an arc'hant neus lak ar c'hant an war de giz. Roet e dei. Bremañ o c'hant de l'ard, on a avel mit du temps. Gure ou deud da vezer sort Gainsbourg breizat? La boad meus stern. Da grediram? Ket ar ebeuri Ikea? Peter Brem. Ha tapout an amzer golet? Klaskem ar c'hant daoul a sob a Berlin pou an bet eus soni a... E doa skuit de Vrochili e plas seurt bet. Kust moar ou dorze war a zeblon. Met an maman, bremañ. Amañ vel peu an hor var droan tad, vel pas eet un an aon. Ne gomprenan ket pa vez lavare do ar bug aleach maria de la wena ar vue. Me me sonj eus va bug aleach e giz ur mare trist. Goullo. Difin. Leun chouk gant an aon. Sais-tu, avel mikou du temps, vraiment.
Lawena, Bedemeus Beda Gemenaden, Madigare, Menechilin Kedegemer Arhanut, Balamour d'Arvugale, à Muski, Kalzomzer et Videnober. Beaucoup. Salut, j'ai bien reçu ton message. Écoute, ça va pas être possible. Disons que ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu et je suis pas trop disponible en ce moment. Allez, salut. Merci en tout cas, bonne journée. Luc est content. Jo. Jo, met... Befe karaktereset kavout al labour e... Dres war ar blasen l'ar ma oa mo tapout tortaj ou petit benzine. Ah, mi ket kredet gwelet ar c'hanout en dro ken ebet. Ar vez diveza oa er ger, me... Edout kuit ne... Redos te oa mon eil deben d'ar mareze morvad. An or ket kentos ken ebet te hag an iniz o chom ganin. A da breur. Non ket toustre ar maremañ. Inonal. Bon. Laouen on bet o velet ar c'hanout elza. Est-ce que t'aurais besoin d'un sac? Non, ça va le faire, merci. Ouais, à bientôt, salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est de l'autre côté chez vous, les Padawan. Chez nous, c'est où chez nous? C'est pas faute de t'avoir déjà montré. Girls and devices. So hot. J'arrive pas à croire que t'aies ces merdes chez toi alors que tu fais le malin avec ton shop de René. We are human. After all. Much in common. After all. L'américain en carton du Finistère Nord, quoi. T'aimais bien venir y traîner dans mon shop de René, quand j'y pense. T'as vu Elsa chez les Padawan? C'est quoi les Padawan? Queen Yaman, Pujadur, Nekefal. C'est pas une réponse, Queen Yaman. En plus, on dit Queen Yaman pour ta gouverne. Tu veux dormir chez moi, alors qu'avant tu voulais jamais rester. So funny. Bah justement, pas la peine de te faire de film. Même si tu dors avec moi. Non, même si tu dors avec moi.
Un Tommy Gipster et l'air mon nom. Neus ket kalz a hipster e de Brest. Tout le kol a de. Beo, de zousik Charlie zo hipster war. Mais vezo kousket enedi. À qui gantan. Ah bah oui, pelle, on m'a ket tapé de rendre assemblés. Assemblée ça. Eh putain. Eus ket poa rannon ma une an gantan. Da une an oas dija. Goude ar maro. E jom kemet glachar. Glachar. Brao er german. Place e beken evit pardon. Même eus pardonnet il pas en cuite. Penos paues ne wakin, penos paues. Penos Alwena. Mim zo raloupet un eiv ar la egil e c'hoaz. Chanchet doa reoloen ou ben obla. On ren de soni ba Santiago a voen nous pen a vo laouen tijolui pen al arbet gant meret ar famig eftin. Pebis famil. Roulen eske gouzout a padalvez kantet dit memestra. Petari. Du padawan? Toi et d'autres, vous croyez qu'on se fatigue à parler une langue morte? Une langue zombie, je dirais. Pas totalement morte. They're coming to get you, Alwena. En este momento no me encuentro. Por favor, deja tu mensaje. Ken deja la raip don buez a real. A promesa peget, va ini dime a zo ganit a bremañ. Maria, no se lo dije a mi hermano. Comprened neus e unan. Te quiero, Maria. Ahora vuelvo a casa. Eh ben, evidut eo an aldin mañ. Befen ki souezet. Salut. Alwena, Elsa, toujours en retard? Ensemble et en retard, comme d'habitude. Charlie, viens. Penaos mañ gant eo. Chomet war ma zao e koulz gavdin. Gwelade. Amzer vo vit travail.
J'aimerais bien me coucher. Avec moi? Je vais repartir, Charlie. Il y a quelqu'un qui m'attend à Santiago. Elle s'appelle Maria. Et je l'aime. C'est à Maria que tu pensais? Quand t'es venu sonner chez moi? Ou alors c'est à Elsa que tu pensais? En t'allongeant dans mon lit? C'est à qui que tu pensais? Pas L2 en tout cas. Je veux que tu m'embrasses. Fais ce que je te dis. Je veux que tu m'embrasses. Je comprends pas, Charlie. T'as toujours le choix de pas être un connard. De faire les choses bien. Je suis désolé. Je sais. Je m'en fous. Eh, da beller emaout o vont? Da ben ar bed. Mais d'avant eo déjà. Allez, deux. Mais aux anket pioun ou à l'arrêt des daou monde betek pen ar bed evit aux autres piout. Nevern, Anistrogeriou. A daou filma lazo e barza rumat merchet, ki mamam beskignet en evezan, a diou a vos skignet dizale var balibreiz. A neus nemet disken deus kastel Jocelyne, evit en em gavoudamant, bord ar gandol, a me gav din goulvena, et au point vraiment closa an abaden. Ya un draig evit chui e kishan a rastel e meus kavet chantik mirdi ar mercodenou hag ar c'hoarielou gant un diskouezadeg betek fin ar miz gwestlet d'ar margodenou a belvro, me gav din e c'hellfez mont d'ober un dro. Te mor mat pegen so odon gant ar poupinel Ya me didenus kenan e oa. me gav golar ar zonderez. Ba, petak inigez evit chui neuiz. Ah, presout da zansal? Prest. Allez, daou d'ar c'hoant a diskant gant Simon Pelker a Gips le Du. Beaucoup trop mignonnet. Beaucoup. Kenavo. Allez les landalans, notre allez les landalans.
Nazaket, Balamut de Paysan, Arbetin Zoket, Balamut de Paysan, Galano trouvé la matraïla, and then on entrade, and then on la clascavette now. Garno tuvera mantala la 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 le notare randano La clascavette now. Nagan vegan, Nagan al bija duyo, Nahan vegan, Nagan al bija duyo, Taval movetuyo, Tralira, and then on entrade, and then on la dono fiso. Tafa moveta yo tra la 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 le notare randano Doas dono fiso, a pane limbaza, bocca mona in the valley, Paneri un bada buca mona in the valley, mona in bazani listralera, and then on entrade, and then on la assemblées comme de hure. Mona in bazani listrara la 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 le notare randano Assemblées comme de hure, mona in bazaille, assemblées comme de beleng, Mona in badayo assemblées comme de beleng, dove lo stani listralera, and then on entrade, and then on la mescabezante. Dove lo stani listrara la 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 le notare randano A mescabezante, da dove lo stani listra mescabezante. Dove lo stani listra Mescabezante, discila o fene neutralera, and then on entrade, and then on la go fue nucale. Discila o fene notara la 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 le notare randano Nago fue nucale, da discila o fene nu, a me mesolemo, Discila o fene nu, a me mesolemo, dove che calze gastralera, and then on entrade, and then on e vigueletto nostro. Dove che casa gastrara la 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 le notare randano E vigueletto nostro, a bevevi ono trubatura nostalegi, bevevi ono trubatura nostalegi, and then ne vengo e trarera, and then on entrade, and then on la desabio me hombe. Navegui tra la le notare randano A desabio me hombe, da no trouve salidet, la region dondondi, on no trouve saluder la region dondondi, a me da poche spese entrarera, and then on entrade, and then on la velos che bellovi. Me dopo che spese entrare la notare randano A velos che bellovi. Da rende randa ronda, trarene ronda lono, la 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 ronda lono, la rende randa neno trarera, rende ronda entrare, rende ronda lo, e rende ronda lono. la rende randando tra la 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 le notare Rende ronda lo, e rende ronda lono.